Үтүө күннен күндү көрәчүләр. Бүгүн биһиги Улуу Пушкин поэзиятын, онна хака литературатыр сабыдылын кеннеттен эме бир жикти теманы таланмыт кепсетәри олоробут. Онна бу тема бытын биһи ие дойду, онна естен. Аттатыбыт бу биһи икки эдеркан поэт туһунан бири Нучча Иван Лукинден, бире Саха Василий Рожинден. Олус таланнах оголор анал байынай жайыга багат түнен естерин төлүү баран-баран екен олуқтары быстыбыт. Оголор оннаттан ол дойду барбыттарын кеннеттен кинигелері тақсыбыты. Онно ол кинлер айымнеларын ағам барам. Олучулах да поэттар бире Нучча литературатын, бире хака литературатын олық байытықтақ оголор барбыттар эбиттен оннаттан хүддәх тағаны тыллары әтән, хүддәх тағаны улахан исмучманнақ оғылыр. Олақ атын әйгеләқ атын тағымнақ оғылыр еті баран қалақтабыттар әбіттен. Хоргутан дағаны ол кынан баран кенлер бұ айымнеларыттан олыс астынан бұ маны қаян дағаны бейі кен әйге тағарықтақ біттен оннаттан. Кенлер бұ қоғанларын, онна айымнеларын кенігелерін жона сәргеті ылан ағықтақтар ден. Ханаттан бу икки эдеркен поэттарга, онна бәлерин жылгаларынан дағаны олус майгылахаллар бу берини аныбыт. Онан биһиге бүгүнгү бери битер кытталлар Саха народна сурьячыта Россия сурьячыларын союхун үрдүкү аяр хебетин члена Николай Алексеевич Лугинов, гуманитарный чинчи институт сүрүннүр научный үлэхите историк Игорь Петрович Антонов, Хаха народной артыга Хебескай союз государственной премиятын лауреата Уонна Клуковской атынан Хаха республикатын государственной премиятын лауреата. Бу берилерге кыттары, бу берилер энергетикаларгар наха умсугуян уонна бу манна бар. Олох бе нароппут улахан интеллектуаллара, олар кытта сехерге түһәре кини. Улуканна хаяны аяннан келле. Иннигер таха хуах кини олар өтте. Бу кайык моторный лодканнан суккага кыраты керети беттик. Аяннан келен болох улахан поступак техан учалы. Мен олох сохойдум оннан хадан ханарга бутым аны еден де бутах бекихини. Ыңыран ден онтой бу поллахата тәңге келен бу бүгүн берилер битер кытта хеджар Герасим Семенович Васильев. Бу өттүбәрекки Васильевтар иккардылар горолор бу табиппим Эдуард Васильев художник ола сорына моллан сиене поэт Илья Эдуардович Васильев. Ону кытта Саха народной сурьячыта Оюнская атынан государственной премия лауреата. Ити люгарда қалың дневниктер аптардара Семен Андреевич Попов Тумат. Онна Анатолий Слепцов. Эме дикте тыллах хурьячы. Кохан эме хурьяр болан баран кенеттон мене проза эбиттен. Нучча литература тыгареме диктитик кирен сохуппут Саха прозаига. Бастан Иван Лукин ден оғыттан хағалыбыт Николай Алексеевич үшөйдік білер. Ити оғыны туық оғыны. Төгінті тоғыз сөз тоғын ағыз сыллаққа. Мұғыстарға кенегем таққықтақ әті Чыңғыз хан Нуччалы бастақы кенегеті. Мен табарым Борис Лукин. Олық едер ол мен қырақ бар көрдік бұны. Кәпсе әті меха ол оғытыры әтеден. Түй дәға дәлебіттен әғаділәті біт, білеті әті біт. Онны кені Союз писателей России қағыты ғарылелер. Литературный қайыққа. Литературный қайық. Олық чүгәс табарым болы. Меген аға хастақ білілер, онны тоны білі. Улахан сурьячылар олақ қуға өлдер, үлгін олдары әтен болыға де, ол сағана. Ол кемне Москваға тағы диетін атылған кәхәм баран. Москва тыйтыгар обласка таққан де тұттан онны оларар. Онна тақып бар олық кығыл оғыт әрдағаттан әйгейбін. Онтан сыл өрі кенерге Москва тейдақпыны бұлғы таққан хылябын. Ол айы кені көтіққа хыллар оға, онтан сүйрі хыллар олчан. Онна наға кыратыттан ағата остолғылар дәреті. Мен атты бар остолғылары. Үттәқ бестәқ олчан, сеттіләқ олчан, ағыстақ, тоғыстақ олчан. Монголлар оғыны тоғыз сағығар армияғалалар ден. Onu küle küle. Уже armiyaga barar sahın valla dediğimin attı var olар доллар 9 saat onu Kıbrıs'tan bunu kaydınar. Olacağım vallahi.
Бобанюша. Олгам улахан жан капсетитин наха чугойдик болгоем истер. Онтан жа жогордак байого ити улахан режиссердерге коммуникациянан оннаманна хиллерин кынар касты грекон операга эңе. Тугара жикте ого. Онна литература институтка студияннан кийді. Онна кийрер дауар. Жа кытанак Москва оғыта онна кийрері. Жа чугай кохан сурия деген кынар мен келдім обязательно атты барылырыр. Наха иштер, наха чугай. Кихи о кирого кихи истері мен наха жикте болар. Ола беле болар. Үгіс оғалақ қамады. Тұран баран қалар. Кихи бола олақ аттығырылырын бүтегер дері ту капсетелерін бардын иштер. Наха чугай. О мен да онтан ара бидде тибитим. Папата панаргабыт. Олым академилла онна армия барды. Крымга спец подразделенияганда тиен. Мен хайдагара испер огебын, ол хайдак болду ден. Онтан жа сери болырдыр тачугай картаскатын гитарынен элитный часылык. Онна жа ара сери болан турду. Килбе иккылла. Сразу чаханна кидде. Ол бун разведрота bir çulu pulmetçiklerden Allah çulu jonlar pulmetçik bolanlar. Ol pulmetçikten ças töhte kıtan kallara töhü sertti belinlere. Pulmetçik uşugoy bollağına ças bıhana takkara bıharırlar. Onluk ki ol kiren Mariupolga kirbit. Vanna jete meliya kalla. Oca ki umağa köstörek diyen tırnak köstübüdün kurduk bolla aray ol bun bulan olurlar. Öy bolan bara. İnneğinden ağalanlar kihili iyetel bite olu innine eder bağaya katastrofaga. İnneğinden o araydağı iyetin attık aragalan doydutugar kömtüler. Ondan kendiki papata oları da kumağalarıttan. Ol kohan sürüyer. Onunla bana beçettener, ıstatıya horiyer. Onunla kohan sürüyer. Ondan bu kinigan oran tahabda. Улата хүрбет үйет сағыгыр да? Хүрбет үйедін ағаяқ неделер тола дегені бұл жанна. Ата қаяқ бұты, оғанда жа білген мен жүйілен аған көрен баран. Наға салындым, наға жоғырдақ, ұраты көрудақ. Әбет кейі болан, кейі оларан, поэт болан, сайды бұта болар. Бұл оғы болла әкені. Олақ тұғы даған өсі, тұғы оформленiyete оғы бірақсан. Қаханын аған көрдігіт ту Илья? Öder bağay oğul vallahi. Onu ötesi bile hopsayına nere kişi etin şep. Kohan suyu diyen sügüs kişi dörüktener. Bu arada bile tığ beyte tardan kişi bile hanatın tağara bile kohanından suruyara. Yani tuara zakanamirnes pahlah. Ötesi bilinlik emmet itinlik elbaq tuğu töreter. Kim bolla kişi tuğtiyay. Қахана ғıyық үксе проза ди. Кепсәнлер быкайыктар. Kini kaddara kayegeni hebülerete kurduk kiyin bari. Ton bile kohannet ki tuvalık olağun egetin o kohanuak toyak. Ton de bile o avullu bit payet divittu. Bile o olağun bütünlüğü o suruyutun gıtta kol banka bir hep. O lehen itinlik naha dramatişney. Жылқалақ пайеттер аттан билеллер. Опсайна наха ырахан дела кихи кылтары хатан аңары да хуах. Көрдік де? Аттан коханын өттеті эдер оғы боллады. Главная этинне туақ біле коханын качествосы бұл баққа біле туға боллады. Темата идеята да? Оттаханы ханата онна біле кені серьезно дик ити бәйтін туқту ырахаттарын оннық сұғыяра. Onunla olağun ömür tostuğları pıt ki vallahi. Beytin sanatından o beytin tuğunları batıhan kaldı olukta yen представлениятын yakkadı. Анатолий? Ваня Лукин ағатын билер етім на хақайрер келе хаджыбыта Россия Хурьячыл союзын чиленен bir союзтақ кейбін бұл союзға бәйім кейрек біттен білемін бұл 15 жыллаққа хақайре Россия литературатын сылым бұхабыта ден соғырыңы доғытты бұл бәлері білінелер. Онталы қаста дағаны метон мұнияқтар ғайын көрітеді әбетім. Оны ол уолы бұл хана атаққа мен литературный институтқа үйренер кәммер тұттарсан кейт бит бұғылағын. Студенттер оны ол үддікі литературный курсқа үйрен әчері тұстығынан ғаджареті бейі кейхәт түгер. Үлі жағын кәнеттен
үйренер боламыт лоханнык алтыспат оғылы біледі. Ол кемге кенете литературны ситукка үйрене кирен баран үс курстан академический опуск алан армия бардага ди. Ондан тон биринги бола турар туактарга түбехен сорма солламык тем болар. Агата Борис ол Кастада хури бутун ахпытын олун көджөн 2 уюстата примерно анара Украина тиен бәді көджө жибутун ен тугунан туу көрбүтүн тугу белетебитин ен хуриен халлат агатабын ен бәті позиционнар это нотити олун суруктарын айымныларын түмен кинеге тахар бутун эми кини бир өттүнөн алкыжык ага быгытынан характеристикалды диханыбын ол военный жайы сагаланы аттан бехигетто сахахиремие көмүлөһөн миин командировка в госпиталь Ростов-на-Дону ыда жууттар онно сурагоо хөпүттер көжжаһын кыттан оны операциялерге баар бучоннорген эмтехинге кыттан эми то чувастык ылынабын бу коллегам хүрүгүн теңге ырлахтык ылына буну осынан кохан ден бири центростремительный күстәхтен аны кылгы хатыр кытчы хатыр аны эти баня олого эми бета кохан курдук кинеме кылгас форманы хөбүлүлө бити коханнын көддөкка розатын кратак ариен көд беперемиетон орого публицистика хогус айымниларда хатон бири агатын табарыстарын гыттайын кепсеп битин олор гытта көсөбүт түгеннерин ырытан үйрөккө киререгер творческий конкурс кайын кыттыбыт айымнилары быхала оннотон определенный форматта бача айымни бар булукта хагинден онно үлелеспите көстөр механабар оны кыжык бетин тургутан көрүү курдук эререте бетин ологор тугара үссө бир тугара үктел оорону армия барбыта болу эрханатын тургутан көрөр курдук оннотон агата даганы ол уола даганы иккен бу ага дойду буттен чиңханалары кеннерге өтө хыжжар эттерин саастырын быгынан сүйрәҗәр өйдө бир болгон дедик бәрен олугун жамында болу агата хүддәгәме кытаны ханала бетин көрүтүн эте хыжжар хака литературатын бир үтө doğru ден бәмгәнәлы. Тимофей Сметанин кохоннорун нучалы тыл бастабыт. Нуча хурьячтыр билиһиннер битти хикини агата. Семен Андреевич. Агата деритин хагана төрөбөт хагара болбот көлөнө жан. Билим бу шүбө бири сүя калеммет эмесери едене кателенди бит. Бара турар селиги бетин сторетин көмескенер тахары жаннарда болар. Ол онны жаннардан бидестре болуктагы тетеңе хажыбыта болар. Ивасулы букин фронтовый пересте дем бар болар. Будур бөтө машаңы дере. Жакшы фронтовый улакка бар бола хажыбы түгөннерге теренәчләр. О курду бого сүрүбөт кохана. Олуш үшүгө. Ирета тагы быһытылдан калбыт. Икки лавата төддөстер калбыт эдеркен скрипашке. Таңары бир бит талаанын кыян жаныга бир баккына мыһылдан калбытын бого көрбүтүттен. Ол талааны салгыр кehini көрдөн бу фронтовый кыяга согоннор кенеге баскыркыны бир бите. Да. Олок наха улахан кehедал ге кара өтө тер эпизод дияны бар. Утун көдөрө лахал. Ona biografiyalak ki beyder kölüne kaldı. Beyden kohandan beyden emniyetinden. Şehep beytiz kötünen sippete kopatak boldun. Ardıgız beytiz kohan edirke sippete edirkeni me kergete tügenlerden kullar. İşte bayaz yeniden dayıta arası. Onu tügenlerden var bir bollaktırına. Bu niyetin tügenen neten ahırıta. Ye bir de глаза этих старых детей. Они также рушат надежды, что матери наши видят людей, а не посланников смерти. Так еще эти лявят. Адыра бәдүктү соғыс каваннактык философский лирический каванынан периште каванынан фронтовый олок бүйүңү иддибилигер эппеттир каны паясы бербит. Онун төһөдө кылгастык олар ахактатыр. Агада редак төһөдө сордунан мундан улун телевизор жагада боломакка отун булан уктуп бетери ме ити социальный кризис болар. Ите олого ме ажада олус олого биография болон кирия келин онан истемненен хияди. Онан бу паясы бу фронтовый олаттар бараксаттар. Солу аспатактар. Кинелер бейнин көлөнөлөрүн санааларын, жылухуларын, үшөйгө багарыларын, фантазияларын эта хататылар. Хри тугунан хурuyar atın öttünen. Ota nöngöttütten en beğen ekkin taraftarar tügenin bar bollağına olak atındı göy biri bittin bu.
Ол қолы бұрыннан бұл ол. Мен қарақпар тірәбіт, улаппыт, шеппет, кеhe болады. Оны бағар мен сабыдыл бұнан. Шой байтық сағалынан еспет. Олығын тостуларытан әміске сериге баран. Ете сорыма солламыд. Онна бұл кеннеттен ханы бұна. Едерке 15 сыллаққа өсі. Оңыран көрін сұрый бұд кепсянин. Бітек исповед тұғынан. Бұл кені ұлғандық долгутар. Онна бұл хуриятчы болы қей көрірі. Олық кені оғы болатчыға. Тоғын ағыз сыллаққа түрәбіт Он сеттеллах. 15 сыллаққа бұл сұрыяр. Дәді қауға. 17-лақ оғычас. Дәқ бағай. Олық қырдығыз ке, олық олар бұк ке, саната манна бар. Онна аны сентиментарны иңім болбатақ, олық қытанақ еркейлі, ұрақан историяны хори бұд. Онна кәндеттен хана таққаттан, бәтін тұғын еме, Быһатынан кәһет. бәтін кәндеке 15 сыллаққантын сүрбек кығылаққа кені. Сәтті ғылы иннеттен ете бар. Сиппет зрелай нучылы таққа. Ете сұры юта. Онна зрелай ары юта. Кытанақти. Егор Петрович. Николай Алексеевич здесь очень подробно рассказал, что, оказывается, у них в семье была такая традиция, что он сажал вот 5-летнего, 6-летнего сына за стол рядом с писателями, которые приходили в гости. Вот такая традиция, да, у якутского народа тоже есть такая традиция. Под челюстями Алан Хасуд, вот Платон Алексеевич Аюнский также говорил, что я вырос, слушая с младенчества Алан Хо. Поэтому сам Иван Лукин, вот мы все тут удивляемся, поражаемся, а почему он такой уже законченный поэт, уже опытный. На самом деле такой опыт, да, творчества, он начался вот с раннего детства. Когда поэты встречаются, это не 15 минут, не полчаса, это часами сидели. А тут речь идет о мальчике 5, 6, 7 лет. Да. Вот А поэтому, он слушал до конца. да, как губка впитывал вот эту литературную традицию. У Лукина большая часть, она не опубликована ранее. Вот это папа его собрал. Творчество, которое копилось вот в душе, это не обязательно у него было вот с молодых лет, да, с 20-летнего возраста именно опубликоваться, потому что вначале у многих поэтов была такая традиция писать для себя. Многие поэты десятилетиями даже писали в стол. Шел тут процесс созревания, вызревания настоящего поэта. Хорошо, спасибо. Воина-поэта творческая сторона влечет их. Вот его, наверное, это повлекло. Меня поразило Геликон опера. Большой театр. Предел мечтаний творческой молодежи. И он уходит ради этой идеи. Большие вот какие-то порождает надежды. Поразил его уход. Мы тогда, конечно, ни отец, ни я не поняли. Для нас это была традиция. Ну, такое решение молодого человека, ну, сумасбродное, как бы, такое решение. Удивительное, такое начало, такие возможности. Большой театр, помощник режиссера, литературный институт. Он все порывает, все прекращает и уходит. Морпех. Войны еще нет, то он готовился, шел навстречу судьбе. А если вдуматься, то вся русская литература, это солдатская, офицерская литература, это люди, прошедшие войну, это профессиональная биография. Как же русский писатель без войны? Мне трудно согласиться с тем, что мальчик мой встретил там погибель. Я не могу это принять, не понять, но вот прочитав его, я думаю, что есть какие-то миры высшие, которым он оказался нужнее, и он оказался отозванным уже туда. Тети Иван Лукин туһунан итинник кепсетини хитинен түмүктүөгөн онтон билигин кинни кытта бир жылгалах диякка бир өлүгө хыджыбыт сериге хыджыбыт эмие бэбит олбут Василий Ружин. Кохоннор эмие кини барбытын кенниттен тахсыбыттар онтон хорок кохоннорун ити балта этерине оннарта хыджан түлпөңө хурьеребит онтон боллагана түлпөңөтүн билигин өстөх агар ден
хуақының дептір. Бағар білеңе түбәхияқтары қайықтыр. Онны олан көлге олан біраға әспіт. Негана харит оланугар хыджан хуруй бутайымнелара хуақтар. Ол кынамбан боға ме наға титилях. Оны бәтен жылғатын әме олақ бұға тәнке әспіт. Күрдік кене қоғанларын аға мекихи олыс долгуер. Илья анағын етір. Стоят ли вот эти строки боли пройденных разлук? Знаю, я поклялся многим, чтоб не знать душевных мук. Кара Божья или награда за стихи платить судьбой. Мне всего-то было надо верным быть тебе одной. Ночь без устали ковала гвозди и вбивала в лоб. Только муза ликовала. Мой поэт, ты мой герой. Не щадил холодный отблеск недоступной мне любви. Сколько плача, сколько боли, но рождались и стихи. Мысли, эх, проклятие, из-за вас сидел в аду. Ты, поэзия, распятие, гибну я в твоем плену. Это поэзия туғына нәппі қоғаны. Это жақай, ділі, қоған хұрыюны, это наға тоқ құрдық. Қоғанығы драматичный, мағайтық тоқтан. Сүрүйері бит, онна атын қоғанығы бар. Қабылы батақ, тапталығын темата бар бағыла. Онна бәйіні бұғыданы, оны көттін болан таққа бұллады. Ите олаққа болар ерақан, маменлері білі қоғанығы қолбан. Бұл оны үраңыз тұғыт күрдік болан таққа. Оны көздек қойып бағыла. Қоған сүрүйер кеге атын аттатын бағар бұллады. Олаққа жоңға суыл қалырын бағар. Қоғанын ақтарын бағар. Оны маннык жону оту беги аттарын аттан қоғанығын аған атағықтақ бұл бағыла. Герасим Семенович поэзия туғынан ынырықты кәтерді. Кара Божья или награда за стихи платить судьбой де. Дар ли это или проклятие завывать, как дикий волк, как истерзанный годами, чаклый, щуплый старичок тенте. Этиттерен суруяр оннати наха улахан илбистах тылгаллар быкки на рейденерин хуруярден мин хана бар холобура. Хаддара иккендері маннык бейсерға икі олын күдді хаддара бола қаллалар. Аны инделерге бұл Пушкиннара айылға наға күйіске бербетін ұйбатақ оғылырду әбетер боллағына оны барытын тоғы тәбән. Өтіп лукион қоғанлары бар дио. Кемер әтугар әгіна хаддар, кемер маннык кінар онна патриотизм кіндерге патриот ден сыта да вақтир. Онна да оларың маннык үшөй бай болын дия құддығы ме хұрияр кінан ба хаддары. Ората маннык түвақтақ қоғанлар дейді. Онда 200 строкала қоғанлардақ дейді. Бұл олға меяти бірахайдағы денеті біле күрдік қоғанлақ дейді. Только в губы не гляди, что впитали твою страсть. Только имя сохрани в сердце, где бушует страх. Только руки ты не трожь, не отпустят же тебя. Вспомнишь, как летела ночь до пьянящего утра. Даже если не заметишь, как болит моя душа, не спеши. Возненавидеть ты успеешь, будь добра. Был покорным, ты запомни. Хотя я больше не вернусь, пусть моя золотая осень запоет печально блюз. То брайдығы күдік болады. Оннаты кебі үтінен манық дуата қамсағының күтті ұнаратақ илейбін тұтымы идде барым дейбі күдді әдер бәтті. Тұтымы илейбін дейді. Оннаты урожын хақалы айымнелері бағалар дейбі тұр. Оны ақпы кей. Үргігі қонутын туарабыт. Кырыктақ болуқтақ тем болбат. Сүргәтін сүрәғін уардар бұд. Күнсерін серектақ сымыя. Дуғаны доргу бұд таң бұғы. Сіне бір кеменен сураллар. Түн бұлыр тапталын таңнар бұд. Дағаны жолуар сыртыққа. Кейден алға үр ұяқтақ. Олейін bu ortada duyduga. Sız bıdın gönleri arastan. Keleyen kemsinen bolman. Sorğor bilinge qolor bu kinler hastı oqulurttan. Homoyo gingen kudduk qaddары tügenler miyaqa beyeber
исперкелеллер. Ото бу жон бу поэзияларын аган баран кинлер бу оңорбут. Даже корсун быгыда бу батак кинлер эрдеттен белемненен онда олок өйдөн санаан туран онна бол анал быгытнан тыгнер бысты бу курдук. Беркаянский ола, хакы ола, Москваны төрөбүт ол, нючу ола, кайдык курдук санааларын бийдик. Долгуна кытта бир курдук. Аныга олар эти клиповый мандык сознаниялактыр, түргөн мандык элегал жигас соус. Кынан баран кинлер бу Аллара багылаак мандык түһүлаак дейт. Патриотизм ген туһунан каннарактанаар. Бу манна эмети бирахайда оларарын таптал да туһунан деккин барытын туһунан себемилишет ок бар. Бу итегал киненен ырар ит музаларын деген туһунан барыны. Мен акпар тыл илбихин ылбыт жон олок ол илбихи кинлер туттуактаактары халбыт жон барактабыттар дейбин мен. Пушкинин даганы эме кини эрде бар яктаган билер кынама тени элбахру якалдырда деген ол сериги отогду эгөл яктада. Оюнуска этидин эме онна ханан калаган биле. Сүрүячел бага ячага яктени. Ол бу эдинишселер. Олог эте үөттен оло имненилибит оголора биттемин мен. Согобун бу жан сиппиттери боллар. Онна эле хастырым моңовуттары деп боллар. Тугу аян литератураны, бу поэзияны Ханна кинлер улук суоллары беле Пушкин телбит просекаттар таксыбатты ондак бу токтактыр. Улук. Каддар тету бир туары тыын бар. Айылганы өйдүлөр каптал курдугерары була кенени каддар. Өсү булгу космос деген туна бар. Маны Вселенский беле каннар онна таптал таңаратыгар сүгүрүер. Даже кени бу Сирдәгә тапталтан комолту болбакка үеһә каннара бар. Ол музага ду, ол таптал таңаратыга ду, ол толбатын, ол тулун сөбәкене бу бардаганы боларын курдук каддагара. Мен коловете ханнарын манык сүйдөн көрәм мына каддарым яндык опсөш шемер ордук бу. Мен бу монна ол онны баддак бу рахатаны. Мен онна каянда барабын. Эмпакат амтанын огонон билбекенен халан деп курдук. Аны болана бу сиддәгә кыска кене тапталгар билинер бөтте. Мене ең каянда таптыбын ден этере. Онтон болана ол да кохаңга маны эрият аттанлан ол дикеме таттара кием. Hem bir kosmahıgar. Ол онно биле үһәңге биле тапталын таңаратыга. Оны де олок эриякай дикти онна устук онна билген камахаҗа бехисияттер битигәр бига хатта җансияттер битигәр эрели өскетер. Егор Петрович тухамит сана келле дуига. Традиция солдатских стихотворений, вот публикации их в военных газетах, она имеет глубокие корни. Вот в период Великой Отечественной часто публиковали свои первые литературные опыты. Вчера вечером мы собрались, читали стихотворение Василия Рожина. Как человек, за всю жизнь не написавший ни одной строчки стихотворения, я был слушателем. Вот. Потому что, тем более и судить, да, творчество там, конечно, это было бы с моей стороны неэтично. И в целом вот сейчас, если взять Россию, вот такие молодые поэты — это большая редкость. Подавляющее большинство, конечно, очень крайне далеки от творчества, от творческого процесса. Поэтому вот эти две книги, вот эта интеллектуальная традиция молодых солдатских вот этих стихов, она берет начало еще и в дореволюционной России. Вот многие поэты шли в армию, на войну. Это был сознательный, осознанный шаг с тем, чтобы получить опыт. Опыт прежде всего для поэтического творчества. В лице Васи Рожина. Кого мы потеряли? Кого потеряла наша якутская литература? Эти отзывы, классические нотки высшей русской литературы, он же куда вознесся? Вознесся-то куда? Это же удивительные, знакомые нотки насчет образа. И вот иногда думают, муза. Герасим очень верно сказал, что это образ. Ну, если прямо подумать, это женщина, да? Можно упрощенно, он любовь к женщине. А ведь у него многоканальное, многоплановое ощущение, его трагическое ощущение до космических высот.
он вознесся. Итагал канон диби куддук. Алгыс бета каноннах, кырыс бета каноннах. Бу улунко бета каноннах, ухукай каноннах. Ки олоролого итагалтан сагалан күннәгы лор тие эбеннән хаянда устан бу манна калерилләрен курдук. Бета суаллаг истах. Бәйті үйенніктақ. Пушкинің білі просеко хола каспетін күддік кені ұнана иннігер арғаңғыл литература үтік түйдонтон кені бола кәндігер ол тиенен ер сүгі әрігер үчатылын сүгені жүйіп болағына бұл олаттарын hem bir ol soldan barallar. Poeziya hollaq bolar. Bəyədə literatурна жанр бұғытынан. Onu bu olatların bolağına bəyələrin bugünkü körüylərin onu Pushkindek jabaran yerlerdi. Bu haqqı ola, haqqatın serin, жаңытын қаятын ижжахажыр bu olun bolağına ol. Gelikon operаны onunla ol, Большой театры, литературный институты бардыгар. Бидинге чакка биддитиге даганы кирер устук бу вакта. Олар барыты мындык тарыяңа хамраны патриотизм бу жонго сыта да хок дема бүрөт барадыр. Ким бир төрүттөрүттен опсай итагал кудук оны бу айыллытыгар хадар кыттыспыт жоннор дияны мен бу жон. Самашак Лукин эхете кырдер сагар төрөппүт ота кине ката Борис. Кырдер сагар seri veterana, seri bir onu var ki. Onun bu tradisiya, bu bulur gitten kelbit emiye bu yıl oluğun tutula. Öskütün ucuyor var bollağına. Oluk bu atan atın bollar hep. Анатолий? Ваша рожаны гытта мен бәм бис сихим били эдер сурьячылар муньяктарыгар эте кини хәңәрелли битер көрбүтүм дегедик уун дылгын уктак армейский берсынын хәҗәрәте кара таңастак көрөргө токи асына көрөр ула Москва пехота армия жут стилинен таңнан хәҗәр эбит биле ханатакка онтон ите анал баяны жегеге баран өнбүтүнө истемин согуян кабытым сорох мин көлөнем жона мигин Ми буруйду кудук жону патриотизм инде хаягын оннаманны угуяган инде ходдулдар ихиллелер оны жигер мен бем көлөнем хүдда вахан буруйдах тияны бен анилахта дия коп армия бар иелер бит эбелер бит хери онголору таңарага үңеллер эте хери бире бол батар дия ол кинер үңер тылдарын биге түйен бедди бит туген бу билинги аралан хүбекке хылта хагаламада өсөддүктен бу бута бүтүн хебескойус ыллытыртын били референдум болбуда. Хебеске хойус бүтүннү коластахана тогон бирена союу халларга ден туросу дүнен ыгарын ыспыттара. Онно бихеми лорон кабы бутты жедаха сумялаган болбата болу. Ити бутун будан түгәхтә событиялардан барта хагаламыта дибем мен бем. Билген бу хаңа эдер көлөнага тексен бола турар. Аны кем кәдди бәте көддөн хе болугынан барын тон каз бидди ки хем бир бәден ологун бәтен бола турар кемге тух кыттыгастаган хынылы даганы токуйду да юддү кеме келле но бу улаттар лохторун толук ураднар эмет бияка бәбит испитин көддүлү дияны. Семен Андреевич? Сототаты бижеме тахарбыт. Остабаляя вилы слеттен қоғанырын кенегеді. Мен бұл кенегені нахаулаханны солты берем. Бейін ұроппыт, арисен ұроттың тіргеджесі күтті бұта әлбәк болды. Ол тіргеческей олығы, ол тіргеческей түгені әтті қанын әтен қалдыр бұт жонлар келін. Ол серия историяты бітет күнігер аттыныға дейханнығын. Ол онлық санан көрдіқпіні бұл кенеге таққыбыт олы шүшгей. Ота кейлі тұлы олы шүшгейді ғұрый бұт. Бе doğru bu tabarız bu Николай Алексеевич Лугундов. Он капит. Один человек, что он может? Один человек может выразить невыразимые чувства, ощущения, мысли, силы как поколение. Он ощущает. Келин күнделахыга, арестетына қалыга, отчона bu военные действия историю görütü болуга, ол görütüге kenini körbet istibi jonlar Kini kita serkesa jonlar sığına olarak kayda kata diyenge diyen katilde tüstaktirine bu kiniga toyatırı bulu diyen gibi. Bu ki qohanların tüven taharı bu kini kölünetin ulağanlık eret ardıbıt onu kini kölünetiger ulağan birliği soltulak kinigine bulbut denim. Ve derken ki tühde ağayağı ayan sürüyen olaq kiniga kılgaz gibi bir biten inniger hem balaydı da qohanı Soruyu tıstı bibliografiyatin verdiler. Aybıt üretim bibliografiyatin.
Bu oldu sulahan soltalaq bilegrafiyanna gidjer. Bir kohonu gördü. En bir hikadı naha raq diyen tıllarda. Onu ağam baramın dolguydu mı? Biz nami siniga diye nüça atırbıt seri hağına ürete zemedyankı. Onun bu ulahan kulturalaq, ulahan tahamnaq jonlar eder içatlar. Bir garajadaq bu tabaqatı yenler. Niye duydular betekten ürettiye yesterin tölöbet tüy kolu burdura. Behili tutuyotun kelin dağını tirağa buğala bayıta turuğa diyanıyım. Min bu valçanı ağam baramın naha qarahannım. Bu edeydim. İban Soloveycan adına hori bulukiyin. Vel bağa akpıt. Dik tane letini sütük üyerimlik ki tahama. Etere. Не знаю пока. Бог не решил пока. До свидания, друзья. Встречай же, мама. Огни тебя. Пропал котлах твой единственный на вечном свете мальчик. И это бito юсул боллади. Бой даханалах просвещенный юрактах ардах. Тоголаттар керестен этер тылларын калдырып битирер. Итинне хатар кинлер паязыра натата, суалтата. Onu bihi giten taharamıt, onu bihi yan öyle halata keldiremek. Eder içatlarga etini tiyerder bollak patına oluşuyor. Keriye setiydi. Kutagurutiller olur aktılar hepte. Ölüleri keten olurlar, ünti tıllarlar hepte. Onu kaydakta koyduk, ıspakonaydık, şuyaydık. Ölülerine, tügeni, olunlar. Top koydak, öydak, sürekta bırdak, hebiti, bu tavartlı koyduğunu, men iti ıstırakaları olak. Işığa istarkalardan ağır kedire kunları. Dayan tangara maktana ibn ve dağın alaqı keriyen etip bitiger. Naha dirin sanalar etilinniler. Min ağam heri ofitseri. 39 yıllağı baran tördün 5 yıl tümükten itekeler. Kini bayanı ofitser. Ötü toğun 1 yılga tibekker ağuhun 5 yılga. Ortodoyduttan bar bıta. Onu min nar bile hanır etim. O de üçüydük barda demin. Toyde taxayt toğun 1 yıllaqa kini qanın toğun kömüskəbi doyduta hılların körön baran. Qadarati Varashilovski Strelok ten kinen hanıretim araha hatın lambaran oğonyor taxsıqtağı bulu den onluk çehney jönüret. Onun bullağına bu olatlar belerim bul bakkalar. Ota payıt ten dinnağı payıt huriyatçı den oluq mehanıq par siri doydunu kıtta bu andaydı mirazdanyanı kıtta kini qaydağıydı onluk çehney. Onluk тылы халларыхтах, оннук өй сананы халларыхтах жоннор. Лукин большой да театрга баран-баранду, литературный да институтка баран-баранду, сиргенерин эпите ден бар. Igen раз ылгыбытытлартан igen. Итинтен сиргенен кини, онтан тей хатан ете, олық бәтін эйгетигер. Армияға марпияғынан бар бытади. Онта бу Рожин Василий дағаны, мен ханық параме, бәтін олық көрдінан табыт бу, бодоңнақ, олық путугар. Наha олық бартын олығы, наha дириңник ылынар болын. Ол тугуар эмети бетин эме көрдөн хатан бу бар мен эйгемден. Оннатын улахан туғара имнеммит оғылары боланнар олық жылғаларын бәтінен кәспіттір. Өлі бараларын икен дағыны олық үчөйдік білелері. Эппе дәркен куалаттар бу манна улахан жон дағыны долгуяр түгеннерин ылан қарыян суриян кебиспиттер отто бияха литература бит эре болу ду бихигеттон бәбит отто бай бытту қахна мит оттон кратык түңтаң төлөс баласылла хареген кыннак бытнаманнык кохоннора актака ки өйө олох улария түһер биетто кинлер нөңү эме сери толаныр хиджибит курду кинлер нөңү кинлер собастарын нөңү честиме юден бар дити нуча офицердергер ол курдук честиме честах наха хубастах олог дириңник өйдүр ологу бүтүннү дириңник өйдүр оголор бу кинилер поэзияларын да бүгүн биги ырыттыбыт онон күндү көрөчүлөр эми агың токкуйдаң манан биги бүгүнгү бери битин түмүктүүбүт аны ыскы бериге көрсөкка дери бүгүн дикти күн болла сырак ага көлүөнө жоннор bu üynen yer eder canlar. Ola atın öydağ sanalaq. Kayda gara bu kadar turattan kelbit can kurduk diyer mar sanalaq canlar du diyen. Naha eğer komayar tılların bihige istebit. Dinger oluk da can dağını siridata bir kücüs bolbat. Ol öttünen kördük kop bihi bugün rıppıt iki payapıt. Kölyeneleri körüge. Uratı oğlar, uratı içattar.
Онна ке қомайоға ден чулуттан чулу үрдік тағымға таққыбыт үтчаттар бұтын еті бе шетер бете өппет. Онан беге бір күдес бұл үтчат бартамандық ден етерттен тұттынан үтчаттар астақ. Бұманлық үтчат әме бар. Аны бұл жонлар, ұрыққы серигел бүт жонлардан туғатын нақтыры. Олық бір платформалақ, бір тиректәк жонлар күрдік. Олық көхінділер бұл поэзияден олық кейіне іш жеңін тағарар үрдікі поэзия. Диапазон переживаний. Вот это поражает. Диапазон переживаний. И у Лукина, и у Рожина Васи. Каков этот диапазон переживаний? От самых земных конкретик, от обустройства жизни до космических высот, до устройства мирозданий. Морально-нравственный спор кем-то. Этим хочется гордиться. Есть у нас молодежь, я думаю, и еще есть, но я опять повторюсь, мы потеряли и те этих двух высших проявлений нашей молодежи. Молодежи, которая вознеслась на самые высшие ступени ощущения. Радует то, что они у подножия великой русской литературы. Они выразители.